Dragi dame i poštovane gospodo, 10 sati, 17 minuta i u nastavku našeg druženja, naravno u Vekerici VTV televizije, gosta kojeg smo najavili na samom početku Vekerice, imat ćemo priliku i čuti sada u nastavku, odnosno imat ćemo ga prilike čuti i tijekom današnjeg dana ovdje u Varaždinu. Ispričat će svoju, u najmanju ruku, tragičnu priču. Čovjek koji je sa 10 godina prošao, i njegova obitelj, najgore moguće strahote u logorima istočne Slavonije, naravno tijekom trajanja Domovinskog rata. O knjizi 260 dana pričalo se mnogo, bilo je zanimljivih osvrta, radila se i kazališna predstava, mnogo na kraju krajeva i nagrada i svega toga stoji iza jedne zapravo tragične priče koju ćete među ostalim imati priliku čuti i večeras u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Metalo Žegović. Sa nama ovdje u studiju je gospodin Marijan Gubina, prije svega lijep pozdrav, dobro nam došli i u Varaždin i na VTV televiziju. Hvala vam. 260 dana, naslov koji itekako trese, žari i pali, knjiga koja je živa, ajmo tako reći već 7. godinu za redom i gdje god se pojavila, na kojem god mjestu lokaciji o njoj se pričalo, interes je i više nego samo velik, s obzirom na to kakva je priča, kojeg karaktera, možda i ne čudi, pa možda nekoliko riječi o samoj knjizi. Ja volim prije svega, mislim da sami naslov 260 dana da se naslutiti, opisuje tih mojih 260 dana pakla gdje sam kao 10-godišnji dječak zajedno sa svojom 6-ročlanom obitelji bio lišen slobode i izložen najtežim oblicima zla, bi ja najbolje to opisao i pakla. No, kažu mnogi, to je autobiografski kratki roman koji pripada novijoj hrvatskoj povijesti, Domovinskom obrambenom ratu i kažu točno, ja uvijek volim istaknuti da je ovaj roman prije svega knjiga samopomoći. Imamo danas, ne danas, nego možemo ako pogledamo i danas i unazad, imamo vrlo nezahvalnu situaciju, a to je ta takozvana depresija, taj pesimizam koji nas okružuje i ljudi tako olako padaju u tu depresiju, već počinju u vrtićima padati u neku depresiju, pa do umirovljenika koji jedini možda imaju pravo biti u depresiji, jer ne mogu svojim tijelom i možda i razumom nešto napraviti, svi mi ostali možemo. I onda volim reći, vidite, kada čovjek se upozna sa ovakvim jednim iskustvom, a nažalost bilo ih je i puno gorih, kako na Balkanu, kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta bilo i nažalost danas diljem svijeta su ratovi i danas su ljudi po logorima, lišeni slobode, mučeni, silovani. Mi uživamo u ovoj predivnoj slobodi. Toliko smo opterećeni s onim što nemamo da ne uživamo u onom što imamo. I ja uvijek to skrećem pažnju na te neke činjenice, nadajući se kako ću ljude probuditi iz tog komoditeta, nažalost ovim šokom, i reći im, hala ljudi, kakva depresija? Kakva letargija? Šta vam je? Da. Život je lijep, a moramo imati pozitivan stav i moramo pozitivno razmišljati. Sreća u toj nesreći je ta što ja imam određeni taj neki autoritet i mladi uistinu me slušaju, vjeruju i sad rezultati već pokazuju da i djeluju i to je nešto što je dobro. Znači, za sve gledatelje, kada pomisle, di sad opet rat, pa šta sada? Nije isto ovaj put. Ne, ovo je najmanje mi pričamo o ratu. Mi pričamo o uzrocima rata. Što je uzrok rata? Ja kažem da je nedostatak ljubavi unutar obitelji osnovni uzrok apsolutno svih problema u društvu. Pa od toga moramo početi. Ne od vanzemaljaca, od komiteta 300, Srba, Kineza, Japanaca. Naravno, nećemo spomenuti nikad nas, mi ništa nismo krivi, naravno. Ništa. I tu je ta neka osnovna priča. Mi pričamo o ratu na jedan razuman način. Ja sam, Bogu hvala, se naučio odvojiti emocije od zdravog razuma. I pričamo s ciljem da se ne ponovi. Nikome, nikada i nigdje. Nije dovoljno reći ne ponovilo se. Mi moramo preuzeti odgovornost za naša djela i za naša nedjela i mi moramo raditi na tome da se to ne ponovi. Mislim, ne razumijem ljude, odakle ideja da će se samo po sebi nešto desiti. Pazite, živimo po modelu, mi smo se tu uvalili u naš komoditet, ne dirajte nas, stalno nešto lajemo, stalno nešto grintamo, ništa nam ne odgovara, a mi našu guzu ne bi pomaknuli da nešto promijenimo. I vidite, tu su ključni naši problemi. Naravno, kada uđemo u srž
same tematike, ako ćemo pričati o novijoj hrvatskoj povijesti, o Domovinskom obrambenom ratu, to je neiscrpna tema o kojoj jako puno se da pričati, no problem je što smo mi i povjesničari, mi smo i sociolozi i psiholozi, psihijatri kojima bi u većini nekim slučajima trebala možda i njihova pomoć stvarna, mi smo sve za sve. Znači, i hvatamo se svega onoga u pravilu što nije naše područje, a naše područje, što je ljubav, što je netuđivo i pripada svakom čovjeku. Naše područje da razmišljamo, da upalimo taj mozak i da počnemo razmišljati i da treniramo odvojiti emociju od razuma. Sasvim je prirodno da ljudi budu kivni. Pazite, vi pustite jedan sada video iz bilo kojeg dijela Hrvatske gdje se desilo stradanje, nakon par minuta u vama će se početi rađati tuga, iz te tuge ljutnja, bijes. Sigurno. I onda potreba za mržnjom i osvetom, nažalost. Ako ne znamo to prekinuti. Znači, to je prirodno. Odvojiti treba, bilo bi Mi pametno. moramo naučiti odvojiti emocije od zdravog razuma, ako želimo da naša djeca ne budu sutra ponovo žrtve ili agresori. Znači, mi kad stalno pričamo kao za neke buduće naraštaje, mislim, to je toliko već izlizana floskula na političkoj sceni, no nevjerovatno je da opet mi ništa ne činimo za tu budućnost. Ne za budućnost, mi za sadašnjost ne činimo ništa. Da li tim nečinjenjem, dakle tim konformizmom, tu smo gdje jesmo, dobro nam je za sad, zapravo pružamo opet i ponovnu šansu da se ona ideja ne dogodila, se opet ponovno dogodi. A vidite, kada pričamo, mislim, o miru, na razvoju kulture mira, treba raditi u miru, ne kada se rat desi. Znači, a mi danas kada kažemo razvoj kulture mira, kada kažemo općenito pojam kultura mira, prije svega on se kod nas uopće ne spominje, kada mi, mirotvorci, neki pokušavamo to izgurati, izbrendirati, pozicionirati u sustav, onda se rugaju s nama. Pazite, rugaju se sa ljudima koji su 30-40 godina u mirotvornoj misiji, koji su žrtvovali cijeli svoj život. Znači, bez ikakve materijalne koristi, naprotiv, s nekim minusom, oni se izruguju s takvim ljudima. Pazite, koliko ne želimo razumjeti, shvatiti koliko smo oholi, generalno mi imamo problem. Mislim, ja sam obišao dosta svijeta, živio u različitim krajevima i onak analiziram društvo u cijelosti i mislim, Hrvati su stvarno fascinantan narod. Ja sam mislio da su neke druge nacije onako bitnije, snažnije, ljepše, jače. No ja mislim da Hrvati definitivno su broj jedan u svijetu kada pričamo ja. Znači, nevjerovatno, a ne činimo ništa. I mi moramo, ja znam da sad neki gledatelji si čupaju kosu i kažu evo opet ovaj petokolonaš, evo su ga kupili, ne, nego sam iskren i realan. Ljudi, mi moramo početi raditi. Mi moramo početi davati za opće dobro. A vidite kakva nam je situacija. Bebači mali, mama i tata moraju, ali tako nešto. Pa narastu cijeli život, mama i tata nešto moraju. Tata i mama kažu, šefovi nešto moraju. Šefovi kažu, njihovi šefovi. Mora gradonačelnik, mora župan, mora vlada, mora država, moraju vanzemaljci. Nama uvijek neko nešto mora, nebitno šime smo mi to zaslužili. Pa, kako kaže dijete, pa vi ste me napravili, vi morate. Ako mi živimo u Hrvatskoj, gospodo draga, vi morate nama to osigurati. Da li je realno to? Da li je to moguće? Nebitno, ali naravno. No, da ne bi sad završili narodnu filozofiju, tu bi se dalo napraviti 2-3 emisije, siguran sam. Možda u nastavku, onako ukratko, što se zapravo dogodilo Marijanu Gubini u tih 260 dana? A Marijanu Gubini, meni i mojoj obitelji se desilo ono što se desilo, nažalost, više od 30.000 nesrpskog stanovništva prošlo je kroz srpske koncentracijske logore u ratu. Od toga je bilo nešto više od 500 djece. Najmlađe dijete imalo 3 mjeseca. Curica jedna. Pravilo jedan pakao koji, nažalost, mi koliko god ne želimo, ali tu traumu prenosimo na našu obitelj. Prenijeli, evo ja sam sa 10 godina završio u logoru, moja supruga je nešto mlađa od mene, ona praktički nema veze sa ratom. No, zbog toga što moja supruga itekako ima i trpi posljedice toga. Ne zbog toga što sam ja
kod kuće pričam borbene i ratni put, jer ratnog puta nema, nego jednostavno postoje te neke poteškoće u funkcioniranju, iako sam ja sve ove godine radio na sebi i radim, ali uvijek postoji ona situacija gdje ja ne mogu kontrolirati svoje snove. Podsvjesno, naravno. Naravno, i tu su drame i s ovom pričom u pravilu skrećem pažnju i zahvaljujem se svim damama, svim majkama koje su svoje sinove, svoje supruge pratile na ratišta. Njih niko ne spominje. Te žene su toliki pakao prošli. Mislim, nevjerojatno, da li je moguće da je ratna tema privatizirana isključivo samo za branitelje? Što je sa silnim civilima? Ja strašno poštujem branitelje, to svi moji prijatelji branitelji znaju, ali moramo biti samo kritični i realni, moramo apelirati na njih. Pa zašto su te žene nebitne? Naprotiv, koji su oni šok prošli? Pazite, ispratite voljenu osobu, štrepite hoće li se vratiti. Rat završava, vraća se sa milion kakvih bolesti. Opet, znači, cijeli život do smrti te žene nose taj križ i nosit će ga Allah. Što je s ljudima koji su nam omogućili da imamo kruh, da imamo struju, medicinsko osoblje? Mislim, pazite, toliko toga se stvari malo priča o ratu. Znači, mi trebamo otvoriti prostor za temu rata, no ne na način na koji nam neko drugi diktira, odnosno onaj ko dirigira tim kaosom, jer na kraju je ispalo, pazite, moja supruga koja je predivno biće, poštuje branitelji sve. Ona je par puta joj izletila i kaže, pa na fakultetu, upis na fakultet, pa sad neka prava. A opet ti branitelji kaj imaju posao, a opet ti branitelji. I onda ona zastane, onak kaže, oprosti, ne u redu, nije ona kriva, ni ne razmišlja tako, ali pazite koliko je to sve utjecalo na razmišljanje ljudi i kako ljudi čak i izgovore ono što uistinu ne misle. Kad malo bolje promisle, onda bi zapravo... A niko ne priča o povlasticama, milion drugih nekih da je nabrajam, predugačak je popis i u konačnici o kakvoj povlastici pričamo. Ljudi, mijenjam svoj život. Ja bih volio biti sin tajkuna, ja bih volio da je moj otac živ, ja bih volio da sam živio u nigdje zemskoj, a ne u istočnoj Slavoniji 90. godina. Znači, ajmo biti realni i iskreni. 260 dana, dakle, provedenih u logoru, razne strahote, dakle, to je prikaz, tamo se može i doznati na kraju krajeva u kojoj mjeri ljudsko biće može postati zvijer. Nevjerovatno je to, ja sam bio svjedok na različitih situacija, sve one batine, sav onaj pakao koji sam ja proživio, ja možda to previše minimaliziram kako su mi neki rekli, no ne znaju oni čemu sam sve svjedočio i koliki je to utisak ostavilo na mene. Pitaju me dosta često da li je teže proživjeti taj pakao kao dijete ili kao odrasla osoba. Uvijek mi je bilo teško dati odgovor, međutim jučer sam došao do zaključka, ne bi vjerovali, nakon svih tih silnih godina. Neupitno najteže je roditelju. Gledat kako mu siluju, muče djecu, to je katastrofa. To je kraj. To je kraj svih krajeva. No, da li odrasla osoba ili dijete, ja kažem dijete. Djetetu je teže. Zašto? Ljudi misle dijete ne razumije. Kako dijete sve razumije, sve osjeti, vrlo brzo to dijete odraste, ne bi vjerovali. Kako neko preko noći osjeti, tako i dijete u tjedan dana dobije 5, 6, 10 godina. To je jedna zanimljiva tema o kojoj stručnjaci bi se mogli dobro pozabaviti, trebali bi. No, zašto kažem da je dijete u odnosu na odraslu osobu? Pa ta odrasla osoba će ranije umrijeti. Ja ću duže nositi taj teret na svojim leđima. Puno više godina. I samo u tom dijelu je teže za dijete koje je proživjelo taj pakao. Na kraju krajeva. Nema šanse da se to izbriše preko noći ili ikad ili uopće. Osječko kazalište je prepoznala kompletnu priču, evo i predstava koja živi već neko vrijeme, jako uspješna. I nagrade su tu na kraju krajeva. Da, roman je, cijeli projekt je polučio izvrstan rezultat i ja to na mojim predavanjima po školama, na fakultetima dajem kao primjer mladima. Ja im gledam uvijek da što više pozitivnih primjera. Naravno, negativu tu izbacujem i dajem pozitivne primjere. I tamo ne pričamo o ratu, nego o ljubavi i drugim bitnim stvarima. Polučili su se rezultate, u startu je prevedena 15 jezika, kazališna predstava napravljena u produkciji HNK Osijek.
6 povijesnih nagrada smo dobili, a morate uzeti u obzir da nemam ni strica ni tetka, nisam u jednoj stranci, nisam u nijednom klanu. Znači, to nažalost danas puno govori. 6 povijesnih nagrada, napravljena je radiodrama, Hrvatski radio je napravio radiodramu, isto po romanu. HRT je snimio predstavu, znači nakon 20 i nešto godina su zadnje snimili, mislim, nešto iz Rijeke, neku operu. Znači, snimili su predstavu, emitirali na HRT-u nekoliko puta. HAVC je podržao isto, znači, za film. Neupitno, znači, postignut je izvrstan rezultat u Hrvatskoj. Izrazito teško, 7 godina iza mene. Ja sam stvarno se umorio puno puta i skoro odustao. No, evo nekako sam se bazirao na svijet, okrenio sam se prema svijetu, jer smatram da u svijetu moraju čuti ovu priču. Kada idem recimo u Njemačku, pa me zovu Hrvati iz Njemačke, ja molim vas, dajte da promocija bude na njemačkom. Pa ne, zašto mi bi tu da Hrvati? Ne, molim vas, dovedite, svako nek dovede jednog svog prijatelja Njemca. I dajte da kad već imamo knjigu na njemačkom, sve materijale na njemačkom, dajte da Njemcima ispričamo o našoj novijoj povijesti. Znači, i tako i za Italiju, i za sve druge zemlje. Znači, izvrstan rezultat, nadam se da ću napokon riješiti taj čvor i da će i roman ući u lektivu. Iz razloga, ja godišnje odradim neki 200-tinjak predavanja, osnovne škole, 7. i 8. razredi, srednja škola, fakulteti, predavanje se zove Mirotvorac. Roman, ne promoviramo roman, njega koristimo kao jednu vrstu alata, koristimo neke odlomke, pa onda upućujemo na nedostatak ljubavi, na nasilje, vršnjačko nasilje, na glad, na žrtvu. No, izrazito je velik broj čitatelja u Hrvatskoj. Neke su procjene da su to već sa 100.000, jer kroz nakladu smo došli negdje oko 80-85.000, a roman pročita 3 osobe. Sigurno, on ide dalje iz ruke i jako veliki je broj profesora, učenika, psihologa, različitih znanstvenika koji pišu preporuke, koji pišu osvrte i ono što je najbitnije, ovo je roman koji spašava izumiranje kulture čitanja knjige. Bez lažne skromnosti. Djeca ovo nose kući, tjeraju roditelje da čitaju, nose svojim profesorima, tjeraju profesore da čitaju. Pa što se desilo? Roditelji u šoku, profesori u šoku. Ono što se klinci čitaju, nemoguće. Od onih koji ne čitaju, uopće ne čitaju knjige, ne nešto moraju iz lektire, do normalno ovih gutača knjiga. To je za mene ujedno najveća nagrada koju sam mogao dobiti. Zasigurno će biti vrhunac u Hrvatskoj, to je kada roman uđe u lektivu, on će sigurno. Pitanje je sad samo koja će to garnitura da prepoznat, prihvatiti, jer uistinu je malo problem jer nisam ničiji i onda to se osjeti. Ali važnost je, bez obzira koja strana to prepoznala ili progurala, na kraju krajeva rezultati, feedback, tako zvano. Imam sreću, stvarno sam čovjek od naroda, ljudi prepoznaju, ljudi me vole, poštuju i pitanje samo vremena, a moja prednost u toj nesreći što sam bio dijete je baš ta što sam mlad i što ću ja ostati i nakon mnogih drugih. 060, podijelit ćemo oko 2 komada, jel da? 3 komada, 060, 50, 10, 12 broj telefona, pa prema tome nazovite, od ovog momenta linija je otvorena bez pitanja, nije nagrada, nego podijelit ćemo ovu, mora se priznati, mnogo hvaljenu literaturu, roman 260 dana. Moram pitati u sklopu ovih predavanja, predstavljanja, dakle, ovo je alat, kao što smo rekli, u Mirotvorcu, siguran sam da je bilo i sredina mjesta gdje postoji i miješano stanovništvo, dakle gdje postoji i srpska nacionalna manjina. Kakve su bile reakcije s njihove strane, bez obzira da li su u pitanju djeca ili oni nešto stariji? Najveći šok koji sam ja doživio je baš u tom slučaju ili tim slučajevima. Ja sam počeo sa programom Mirotvorac prije nekih cca 5 godina. Prvo predavanje sam održao u školi gdje sam toliko bio pretučen da sam doživio kliničku smrt u mjestu dalje. Bila je velika borba mještana, negodovali su moj dolazak, no uspio sam, na kraju sam odradio to predavanje, inzistirao sam da te odvojene razrede spoje. Nakon predavanja prišla su mi srpska djeca, srpska pravoslavna. Djeca su mi prišla,
Pazi, pričamo o 7 razredu osnovne škole. 13 godina znači. Da. Gledaj Marko Pačić i kaže, čika Marjane, jel vi stvarno nas ne mrzite? Mene? Pazite, ono, to je srce da vam pukne. Dolazi drugo dijete, čika Marjane, nije radio moj tata što radio moj stric. Sad pazite, samo su neke od situacija koje mene obvezuju da radim ono što radim. Znači da radim na razvoju kulture mira. Obvezuju me da kažem da su u Hrvatskoj trenutno najugroženija skupina srpska djeca koja žive na bivše okupiranim područjima. Mi smo im stavili teret grižnje savjesti. Zbog nas, zbog našeg nerada, oni proživljavaju izrazito snažnu, jaku traumu. Iz te skupine dobijemo dvije populacije. Jedna postaje krajnje asocijalna, što znači da mi moramo za njih skrbiti na ovaj ili onaj način. Druga se zatvara u pravilu, pravi taj obrambeni zid, što je isto prirodno. I počinje mrziti sve što počne s slovom H. Ta ista djeca u dobi 12 do 19 godina šetaju, to jest obilaze u Vojvodini i u tom dijelu Srbije pograničnom postoje jedni kampovi koje financira Rusija, Federacija Rusija. Kampovi, to se zove kampovi za neko druženje i postoje slike, snimci, sve. Međutim, oni tamo nose kokarde, šajkače, kokarde, noževi u zubima, prolaze neku vrstu vojne obuke. Mislim, nevjerovatno. Jedna platforma za... Ja vas pitam, što će oni raditi za 10, 15, 20 godina? Di će oni tu negativnu energiju izbaciti? Pa mi uzgajamo teroriste u ovoj zemlji. I onda, zato što ćemo mi reći tada, kad se desi problem, evo vidiš, to su oni, to je zbog povijesti od prije 2717 godina. Ajmo biti realni. Da. Ajmo biti realni, ajmo se držati malo ove sadašnjosti i ove bliske povijesti. I ajmo napraviti stvarno nešto za danas i za sutra. I konačno početi razmišljati i reagirati u boljem i pozitivnom smjeru. Netko je na liniji, lijep pozdrav, dobar vam dan. Dobar dan. Vaše cijenjeno ime, gospođo? Stefanija. Prezime vas molim. Budinski. Budinski? Da. Evo ga, gospođo Štefanija, bez nagradnog pitanja, ičega, bez pomuke, 260 dana, roman je definitivno vaš i dođete po njega na VTV televiziju. Može? Može. Lijep pozdrav. Gospođa Štefanija, moramo sad zabilježiti ko će sve zvat, netko je još na liniji. Lijep pozdrav, dobar vam dan. Malo stiša televizor, to je tipičan klasični problem. Dobar dan, ko je s nama? I, halo, vaše ime? Halo. Halo, jel se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Bernardica Goričanec. Bernardica Goričanec. Gospođo Goričanec, imate li možda kakvo pitanje za naše gosta? Uključila sam se skoro na kraju, međutim mi je jako interesantno i one zadnje riječi koje je govorio, pa zato eto zovem, voljela bi imati taj roman. Možete ga dobiti sa posvetom, ali morat ćete doći onda večeras u 19 sati u gradsku knjižnicu. Molim vas, povucite me za rukav svi gledatelji VTV-a koji mogu danas doći u 19 sati na promociju romana. Neće trajati dugo, maksimalno sat vremena. Ja ću vam biti na raspolaganju da napišem posvetu kako za druge, tako i za vas. Jel možete li, gospođo Bernardica, doći do Varaždinske knjižnice? Recite mi samo još gdje? Varaždinska knjižnica. Varaždinska, baš sam u Varaždinu i mogu doći. Onda u 19 sati, tamo vas čeka, evo ga. Hvala lijepo. Lijep pozdrav. Vidimo se, bok. Imamo još jedan primjerak. Ko je na liniji? Lijep pozdrav, dobar dan. Dobar dan, pozdrav, Snježana pri telefonu. Snježana, molim vas vaše prezime. Snježana Rusman. Rucman. Rusman. A Rusman, pardon. Pa... Gospođo Snježana, imate možda kakvo pitanje za našeg gosta? Pa nemam, evo pozdravljam ga u svakom slučaju. Ja sam Domovinski rat na malo drugi način provela. Ja sam bila volonter u izbjegličkim centrima pa sam isto preživjela djelomično njihova stradanja, tako da sam upoznata s tim.
To je to isto jedan od detalja, to je isto što se ne spominju svi ti silni ljudi koji su dali sebe za rata, a nisu jednostavno pucali. Ne treba njih stavljati u kategoriju manje vrijednih, trebamo im odati poštovanje. Pa se što se desilo sa ratnim fotoreporterima, s ljudima iz medija, s kamermanima. Pa ljudi trčali na metak bez puške, trčali. Pa ja imam fotografije gdje branitelji se povlače, idu unazad, a fotograf ispred njih. Mislim, što reći? Da, puno ljudi je bilo uključeno u sve to. Da. Gospođa Snježana, jel ste vi raspoloženi za doći večeras u 19 sati u gradsku knjižnicu? Evo, rado ću doći svakako. Onda vas i tamo čeka. Čekam vas sa knjigom i samo me povučite za rukav da vam posjetu napišem. U redu, hvala vam. Hvala vama. Lijep pozdrav. Evo dakle, gospođa Bernardica i gospođa Snježana neka dođu i doći će, same su rekle u knjižnicu, a za gospođu Štefaniju budemo stavili ipak jedan primjerak ovdje, jer nismo pozvali, ali pozvana je, ali da budemo sigurni gdje je Ukoliko roman čeka. stigne, samo neka mi se javi, imam još jednu knjigu, pa gdje god da dođe dobit će tamo, evo, jedino što razliku ću tamo popisati. Gospodine Gubina, evo za kraj našeg druženja, nakon tog vremenskog odmaka, stvari koje su se dogodile u vašem životu, a pričali smo nemalo puta tijekom razgovora o mržnji, da li mrzite? Pa ne. Ja imam sreću da mene dragi Bog nagradio da nemam još taj teret. Zamislite još da imam taj teret na leđima. Pa ne, stvarno bi onda počinio suicid i rekao, pa nema smisla. Nema smisla, znači još i tu muku. Ljudi dosta često miješaju taj pojam mržnje. I dosta često ljudi općenito, neovisno o ratu, pogledajte bebače u vrtićima, pa škola, osnovna i tako dalje, kažu joj mrzimo ovoga. Ljudi nekad ne znaju se izjasniti kako spada, dosta često su i sami konfuzni zbog tih osjećaja. Naši najveći dar i naš najveći teret su ti naši osjećaji. Pogledajte djecu. Nema ničeg ljepšeg i nema ničeg težeg. Tako da tu nema sredine. I onda kažu ja mrzim ovoga. Međutim, jako malo ljudi mrzi, to su ljudi koji stvarno istinski mrze, to su bolesni ljudi. Imamo problem kada dođu djeca u Vukovar, kada prožive sav onaj pakao, kada vide, ljudi moraju znati našu povijest. U potpunosti podržavam projekt. Ali jednako tako ističe nedostatak, a to je da nema na kraju jedna pozitivna priča, odnosno da nema jedan impuls da ti mladi, ta djeca da nauče nešto iz toga i da rade na tome da se ne ponovi. Vi kad dođete, vidite sve te strahote. Prvo se vodi tuga, gnjev, ljutnja i iz toga proizlazi mržnja i potreba za osvetom. Mi moramo ovdje prekinuti. Mi moramo već imati na kraju stop. Jeste sad vidjeli što je rat? Da li želite da se ponovi? Ne. Odmah beviš i mržnju iz sebe. Odmah beviš i mržnju iz sebe. Znači mi moramo na tome raditi. Onda i moramo dati pozitivne primjere. Pa mi moramo reći da se ne smije generalizirati prvo što je to primitivno, a mi ne želimo biti primitivno društvo. S druge strane, pa više od 10.000 momaka srpske nacionalnosti je branilo ovu zemlju. Puno ih je položilo svoj život. Odakle nekom pravo da kažu svi Srbi četnici? Odakle im pravo da miješaju četnike i Srbe? To je nebo i zemlja. I da ne mi stvarno mislimo da nijedan Hrvat nije počinio nijedan zločin. Naravno da je. Nažalost je, ali jednako tako, ne kažu ni da 90-ih, pa mi u Osijeku imamo situaciju gdje su 90-ih hrvatski neki vojnici počinili određena ubojstva i odmah su bili suđeni za to. Nama nije trebao Haag. A zašto se to ne kaže? Pa naravno da je bilo svakakih ljudi. Bilo je nesretnih situacija. Pa bilo je situacija gdje je brat brata propucao pa ovaj poginio. Slučajno. Zašto se to ne kaže? Kakvi Haagovi i to? Šta će to nam? Znači, ali dobro, eto, tako je, nažalost, kako je, poprilično u stvari je loše, moramo raditi, neće se stvari same od sebe promijeniti, odnosno može nam se samo desiti da nam se pojavi neki novi Haag ili neki novi Brisel, on se može zvati Pyongyang, ovisi, i da mi opet budemo onako ko na traci i oni kažu sad lijevo, sad desno, znači, to nam je problem. Došli smo do kraja, samo još jedno pitanje, kratko, jasno, hoće li film? Da, Bogu hvala, hoće. Ja se opirem godinama investitorima, investitora ne fali meni samo malo pameti da to posložim i fali mi ozbiljnija malo potpora hrvatske produkcije, jer sve ono što ja imam dolazi izvana, iz Hrvatske ništa ozbiljno. Znači, opet stranci, pa da li ja trebam i
taj dio Hrvatske prodati Nizozemskoj ili bilo kome drugome. Mislim, i to nam je tragedija. Znači, nema pomoći u Hrvatskoj, nema ozbiljne zainteresiranosti, u floskulama koliko hoćete. I kad ja kažem da mi je primarno kvaliteta, a ne novci, onda nastane problem. Onda je povlačenje. Onda nastane problem, jer je bit, ajmo mi, to ćemo izbaciti kako god, ne dam. To je moje pravo i imam to pravo da ja dam maksimalno sebe za očuvanje naše povijesti i da se s time ljudi ne sprdaju. Ja sam definitivno siguran da ćete u tome u doglednoj budućnosti i uspjeti. Na kraju krajeva dobro ste krenuli. Gospodine Gubina, hvala vam na gostovanju. Vidimo se večeras, 19 sati, Varaždinska gradska knjižnica, čitaonica Metel, Ožegović, 260 dana. Još jednom hvala. Hvala vam.